Marapat yung Regional Schools Press Conference o RSPC kang siyudad San Fernando, Pampanga magumpisa kay May 20 hanggang May 22, 2024. Panimunan na ning Curriculum and Learning Management Division o CLMD ning Department of Education. From campus journalism to real-world journalism, shaping minds from schools to society ing tema na ning RSPC ngening banwa. Keti miligligan la rin campus journalist iba't karang 20 metong nga eskwela ken Central Luzon, menyambut kang Division Schools Press Conference. Deng sumambut kang RSPC, reng magrepresenta king Central Luzon, kaya marapatan National Schools Press Conference king Karkar Cebu king daratang nga July 9. King aliwang balita, pasibay lang meging makuli areng dalan king Balen ning Santo Tomas, pauli ning pamanerak dareng sa Buaga dancers niting 14 na ning Mayo. Partine inining selebrasyon kang kapiesta ng San Matias Apostol. Aparti pa kanini, may daw niya naman ning meto nga misa penimunanan ning Kura Parokoy Reverend Father Ronnie Cao, Reverend Father Canlas ning San Pedro Calungsod Parish king Santa Catalina, Minalin, at Reverend Father Alfred David, ang Kura Paroko naman king Santo Tomas Apostol Parish king Santo Tomas. Kayari na niti, may mobile procession mo naman at ikyandareng deboto ng San Matias Apostol. Samantala, migpalwal yung kapabalwan ng Department of Transportation o DOTR, parikal karang memala na may epektuan kaya pamanalakad na ng North-South Commuter Railway Extension Project. Akit laking pasyag na ng departamento ren lagyuda rin kaya katamong Kabalen kaya ti Pampanga, ami kibandi ka rin property sa dalanan na ng tatalakad ng release. Kaya be ka rin ni Carmelita Pineda at Benjamin Pineda ng Pulumbulo, siyudad San Fernando, Pampanga, ni Nalin Jose at Ernesto Jose Jr. ng Malinoville Subdivision, siyudad San Fernando, Pampanga, Armando Caspe ng Baliti, siyudad San Fernando, Pampanga, Petronila Gonzalez ning Baliti, siyudad San Fernando, Pampanga, Salustiano Valencia at Elena Valencia ning Santa Lucia, siyudad San Fernando, Pampanga, Juanito Chua o Sara Familiar ning Zobel Rojas Street, Makati, Rizal, Julian Fernando Camaya at Maria Teresa Camaya ning San Matias, Santo Tomas, Pampanga, Inocencia Angeles ning Cabetican, Bacolor, Pampanga, ing Hallmark Financing Corporation ning Dolores, siyudad San Fernando, Pampanga, Basilio Ocampo ning Santo Niño, siyudad San Fernando, Pampanga, Leoncia Viuda de Ocampo ning Santo Niño, siyudad San Fernando, Pampanga, Maria Angelina Velasquez ning Pulumbulo, siyudad San Fernando, Pampanga, Jose Camillon del Rosario at Monet del Rosario ning Pulumbulo, siyudad San Fernando, Pampanga. Agpang ken DOTR, pakidwang dala ren tawa reni at nung malyari la kanong makipag-coordinate kareng numerong 0999-480-6150, ampong 0960-504-3351. Kaya JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong Makabalen.